سلام تقطعتني الشانل كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكونوا وتر من يوتيوم متشم قلعتنا ملو عالمنا بساوث أفريقيا غنيو خمس غني التمغنيات دما كالو زي كوني وعلانا بريكس ما بالعسرت حمشته بزح تثبيت استقبرلو بفلا دما أقدس السقمتي أب مسفح وي عبيت نايتي بلوك كمو دما أب باتيرا حدش باتيرا متتتا وي فاينانساوي من قد أم مفتار كلتا كابتن بزح قلعتا استقبرلن زنبرا نزي ما بالعسرت حمشته وعلانا بريكس دما فلو يزقبرن تلوزينيرو سلازي قبل عليد ما روسيا مس معربا على مسنيتون مس امريكان برتع وقاب زلات لو غزي عالمنا بفلوي نابي قصاخت كي تخل انت عينت سقم تخيديو تشاينا انت عينت صلوا خد قبر تخل بزح انت تات زنبرو وعلى ينيرو اقدس فصامتات غيرو دما تزازيم مالتيو سلازي ابزنريو من انت توسيدن سلمتاي تمريصن ناب بريكس نخاتوا انتاي تي بوليسنا تكونخل قال دما اتناي ديمقراسي حتى كميز بلا هاجرات يوم مريصهم زلو انتاي صلوا كلويو اتنز ترفا هاجرات كسلمتاي زي تمرصا بزح حتوتات لا عيللو كم توساخون اقدس زرباتات ابنت حنت كابتا سوشيال ميديا تزرب زلا بريزنت هاجر ايرترا نتزربا مسوده مسنا يو ان زغبرو نا عين متممات نهلنا كرينا كمون برايم مينستر ابيس زربو يونايتد نيشنز جنرال سكرتار فلو زربات زاري بنيرو نزيهم كلهم زتقالله ازي اقداس حبريت الله نزا فيديو لايك جبروا كسام مودتا تخاتاتلوا نابلكم مجمريا بتقند فصامتات زنبرمو كنجمر شعوتي حدا بحدك نارانيان كنا let's go on the guiding principles standards been in discussion for quite a while. We have consensus on the first phase of this expansion process and other phases will follow. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. حركتي ابتصبيت تغيروا لزنبر نزو على زي انت عينت وساني وسن خون سبيشالي ابتمع باينايت بلوك لعلى اربعه زخونه هجرات بوقعاون زي وقعاون طلب غريبا ويكا تقداسنتن بهجن كم زلون حبيره نيرن امودات دما تن هجرات دما زين عبيتين درو بزي زين هجرات كيتوسخو خلو التبريكس بحال لعلى 4% حزب عالم زنبرلن هجرات انتن حمش هجرات حجي دما زوسخون زلو هجرات ترينا دما بزح حزب زقمتن بزح صقاتا زلونيم حنت بفلو يسترايد دما دحرز حدش وسخنا يزن شدشت هجرات لعلى 8% قربنا يندادنا عالمنا ابزي بريكس بحال بلوك يقطرنا تكهلو سلازي روسيا ايران سعودي ارابيا كومدما امارات توسخ كالن ازياتن قال كابتن زعبي ديبوزيت ناينداد زلوني تشاينا دما استراتيجينا تنتايو صنهلنا خرينا اسك مجمريا از استراتيجي زي بمن صدف اكون خل سلمنتاي زين تمريصن اينيت هاجر انتاي ربحاني روا ኢትዮጵያ መምራፃ ትስሚት ተገበረሉ ዲኔሮ አይነበረን እተን ካልኦ ደይ ተመረፃ ከንታይ ኮይነን እስከ ሓንቲ ንእሽተይ ሪፖርት ክንሪና ንሳ ድማ ክትገልፀልና ያ ንእሽተይ Correspondent Fahmi the Miller is joining us live from Johannesburg. BRICS Group attracting a level of interest fairly seen since its founding in 2014. Fahmi, the dozens of countries expressed their interest in joining, but only 6 have been accepted for now. It's likely, Elizabeth, that the criteria was pretty tight in terms of who they might admit. There's been a lot of debate amongst these BRICS members around who should be admitted, when that should be done. And looking at who they've included in this admission, we see also increased representation from African countries, Ethiopia and Egypt. And South Africa has been squarely behind that, wanting African countries, the global south, to have a bigger place within this grouping. But to give us greater insight into what might... So, حركاتي نزي وسانو دحر موسانو بريلي منين كأتوا بزحت هجرات أزينا قدس هجرات سلزنا برا منين كأتوا بيناي مرة انت عينة رقعي زمال أين كأتوا انتاي كونتو سقمت بزح أكراخري اتن هجرات حمش هجرات ناي بريكس دما بزح كم تقاطعلو ننوي حوان كم زغسلن تدي بيت ناتن يو زقرم يو زحبر زلو للي دما اتن تمرزان زي تمرزان انتاي تفلالهي نتبنيرو هذا كابتن الزور دوب أفريقيا بتتجاجم تجارب زنبرت أبزو على دما بفلوي قدينا أفريقيا ناي ساوث أفريقيا ترى يكونس قدينا أفريقيا كل تي كجبرز جبونا أفريقيا ريبريزنت جريت زارميرا أفريقيا دما
بدرجة عالم أب كل أب UN يكون أب كالبوتات كسب حجي قبو بوتان قبو كبرن زيت وهبا كونتيننتيا بمبال عبد فيك جبر كم حمة درو كلت هجرات إثيوبيا جبت إنك أتوا مخالن very strategic and in Africa دما I think عود كوينو قطر يخليو مخنياتو ولا تاريخ هاون very strategic يو كلت ينزين هجرات مس مرابع على وين زمدنا زلونين بمنصور دما كلها تنتن هجرات مس هندي مس تشاينا بفلاي دما فولو يركب زلون هجرات ينسلزي ناي كلت ينرجع تشاينا دفيت كم زنبر أبون نتصوريو ناي لاتين أمريكا ويكا ساد أمريكا انت خيتك برازيل جدا كالاي كابت كونتيننت كتهلو تبلني راس لذي زي كالعالم تزعبي تالي تاب ابت كونتيننت ابت في العالم أرجنتينا سلذي زين كلته ساقا ما ينبرون اب اسيا وي ميدل ايست كن خلنا استغبر جن اقرامي نيرو اسكن اسمعي حجي اقب من ابتي كان ريبورت محلافنا might have informed this decision. We're speaking to Michael Bosacue, a global affairs analyst. Now, Michael, what is likely behind the admission of these 6 new members? What is it that would have taken them into the BRICS grouping? Sure. Well, it looks like China was very keen to expand BRICS. In fact, the Chinese foreign ministry spokesperson said it's going to breathe new vitality into the bloc. For sure it will, but the choice is very interesting. So we have Argentina, some more representation from South America, Egypt, Ethiopia, African continent. Ethiopia was, I think, a little bit unexpected. Iran, I have a suspicion there might have been some Russian maneuvering behind that. They're close allies. And then Saudi Arabia and UAE, that signals to me more cash infusion into the development bank. Missing there was Indonesia and Mexico. We were expecting them to come in as well. So كم نريد لنا تي أجابنا إثيوبيا قرب تلاقي كابتس بيت وصايا نيرا دونجيا أبلاي جيرا كمون ولا كوا انترست تنبراجن كابتس بيت وصايا نيرا يلو تبوتا جرقيبات الله نايتون كالود جن لوجيكال ويكا تسميت نايت بريكس نخلو زت عمرن زما أخلنا نخلو زساتفن كونسل زدليو نت جلوبال ساوث مالتيوم سلزي نايتن كلته كون كله أب ناي إيران برجت يبلالو more likely برجت زي كونسي تدخلوا زلوا ناي راشا دفيت نيرو مخنياتو إيران راشا even أبوج أتوارت حق زازل هجري أبزوانتي سلزي إيران دما ناي إيران متهاو أبزي بريكس دما بزح زرابن أكرا خرن كون كم زغل مخنياتو إيران بإسرائيل كمون أمريكان كانوا معربين هجراتن بزح سجام زلوان بزح جزء أب جراتات نبرز نبرت هجريا سلزي نابز بلوك زي بمتاوا زي بلوك زي دما نحيا لا يخيد مهلاو قد مزيان هجرات متاو تراي عبي نيرو حجي زين هجرات بمتاو عبيت نايتي بغط طبعا ترنيال على 30% جي دي بنا عالمنا عبزين هجرات زياتني كله صفحاتنا مريت بزحنا حزبي مخا زين هجرات زياتن تنقند ما بقسنا عبيتنا عالمنا زلوين هندن تشاينا تنقند درايفرز تشاينا بعبيو هند دما دحيرا تنقندي نعبيت قطبا عبيتنا عالمنا ابزين يزمر كوسو لبزوان زي سلازي ازياتن مسناي نداد حيل زلون مسكال صقاتا زلون حيلي this is going to be very important. I'm very sure in America ديك أصليت زخل مخانو نمرابا عالم ديك أصليت زخل مخانو أمريكا ما استفلا لي تكنيك تكام مخانا كم زخونت نزي يونيت زي كم يجرا تتكمو حركة تعب استراتيجية أمريكا كون كم زغل مجمعاتو أتقامي كونن. We've repeatedly heard from the existing leadership of BRICS that this is about unity, it's about the global south, greater representation. قالك هابتي عبتس بيتجرو لنز نبرا كلت هجرات ما إندونيسيا مكسيكو نيو مكسيكو قربيتان أمريكا عب شركة مس أمريكا زلوا guess what نا أمريكا قريفهم نتنا أمريكا partnership قريفهم نا بريكس يتمثلوا زد ما قالك هابتنا عالمنا عزيزة قرامي زقرمت رايدي كونسي بوليسنا أمريكا كسب كندي قبلنا أمريكان بوليسنا أمريكان نمرب عالمن كسب كندي نهجرات أصل شيوان كم زلوا يزنقر مكسيكو سي قربيتان أمريكان عب شركة نزلوا مس أمريكا نعو قريفاقن نا بريكس مخاد مالت ربحها مع بايت راديو كونس من يزقد سنية تبدلا نا أمريكا أب بارتنرشيب زلوا هجر نبريكس متكلا this is a big statement كمونا لاتين أمريكا قربيتها نساتن من أمريكا جاتنسي تبغى زمن ناس أمريكا كل وانزق باي عقريفا مس تشاينا مس كالوت بريكسن يمرت علوا ترك خموم تركي أب تسميت جيرلانيرو لعلو خلقن إندونيسيا حركة أزيب زو حزب زلوا بيكونومي ما نادي بتمتزلا بريزيدنت ناتاو تساتفنيرو I'm not sure what happened there. But this comes amid heightening global tensions. While BRICS may be forming a more solid bloc globally, are there concerns around greater fragmentation?
Oh, absolutely. A couple of quick things. One is we're seeing the deterioration of these multilateral fora, G7, G20, APEC even, watered down communiques or none whatsoever. At least here they managed to come out with quite a big announcement about the expansion. But when you see countries like Iran coming in, and also you listen to the rhetoric coming out of the conference, for example, from people like Mr. Lula, Brazil, a lot of talk here about not using the US dollar anymore, leveling the playing field for African countries. You see quite the fragmentation. I think, just quickly, I think it's got to the point where good luck to America trying to win back the loyalty of. So ሓደ ካብቲ እዚ ኮንፈረንስ ዘግሃዶ ነገር እንተሎ ወይ ሳሚት ዘግሃዶ እንተሎ ተሪር ዝኾነ ኣቋም ኣንጻር ኣሜሪካን ዕብለላ ናይ ኣሜሪካን ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን ሓደ ካብኦም ፕሬዚደንት ናይ ብራዚል ብተደጋጋሚ ዝዛረቦ ዝነበረ ናይ ዶላር ዕብለላ ብፍላይ ድማ ምዕራባዊ ዓለም ዝተኸተሎ ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪካ እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ክእሎ ዘለዎን ክውገዝ ዘለዎን ክእረም ዘለዎን እዩ ካልኦት መራሕቲ ኣብነት ዝተፈላለዩ መራሕቲ ናይ ኤስያ ይኹን ናይ ካልኦት ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ነቲ ስልጣንን ሓይልን ብሕተንኦ ዝነበራ ተሪር ነቐፌታ ገይሩ ናይ ዩኤን ሰክረታሪ ጀነራል ድማ ነቲ ነቐፌታ ናይ ግሎባል ሳውዝ ናይ ዘን ኣብ ደቡብ ክፍለ ዓለም ናይ ዓለምና ዘለዋ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ናይ ዓለምና ዝርከባ ሃገራት ንሳተን ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓለም ዝግባእ መንበርን ክብርን ከም ዘይተዋሃበን ተሪር ዝኾነ ነቐፌታ ድማ ይብሎ ፅንሄልና ንሰምዖ ኢና ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ዝለዓል ዘሎ ብፍላይ ንሃገራት ኣፍሪካ ናብዚ ብሪክስን ናብ ካልእን ዝውሕዝኦ ዘለዋ ነዚ ንኽትመልስ ዓበ ብድሆ ክኾና ይብል ኣሎ እዚ ኪላ ብዙሓት ኪላታት ዝሰማምዑሉ ሓቂ እንተሎ ድማ ኣሜሪካ ነዚ ከመይ ጌራ ነዚ ወይቭ ወይ ከዓ ነዚ ማዕበል እዚ ከመይ ጌራ ክትቋፀሮ እያ ከመይ ጌራ ክትዶያ ኣብ ካልእ ቪድዮ ትማሊ ጌረልኩም ነይረ ምስ ራሽያ ትሰርሑ ዘለኹም ወይ ንራሽያ ትድግፉ ዘለኹም تقطع زبل حدش إمام مغرب الله بكونغرس ناتا شو كمونا يجبروا صدام تأكيدا أمريكا بزحت أجرت أفريقيا برتعنا قفيتان حقوقنا بواد ما يخدوا له. Some of these African countries, I think a lot of them are shifting more towards this direction. Just very quickly, do these countries have enough in common for BRICS to be effective? I don't think so. When you look at China, India, especially Russia, now Iran, Brazil, Lula from Brazil, again, he's very contrarian in saying what he wants to see, very, very strong on climate. Good luck convincing the Russians and the Chinese and, in fact, India to adhere to those high climate standards. Michael, thanks very much for your time there. Speaking to Michael Bosicki, global affairs analyst, we do know that it's taken months of discussion to get to this point, but ultimately the existing members of BRICS want to forge ahead with this multipolar world. They say a more equitable world and essentially realigning geopolitics. So, comes in Rio Zelena at a very, very important stage, but he comes along in an Rizelena, Haji up tonight and Hagrat Konatatina Hameles. Give me a sec, give me a minute. I am going to start with this one. Thank you very much. So, expedite fair and comprehensive resolutions when and if they erupt. Similarly, the opportunities for coordinated and effective. So, حجينا سمعوا ثلاثة عقدت مدرتات نا UN Secretary General and President Hagreitran نا Ethiopian كلتيوم كنرينا قالوا دماغ كم جزيو نارانا كيدنا نقول زي كنا very important زخنا كفالناتو نارانا كيدنا because it's going to be a little bit very very long speech زخنا بستغلنا متن كتفنا بالنا رينا ناي Secretary General نا UN كنجمرينا Mr. Guterres. Media, it is wonderful to be in Johannesburg, and I thank the people and government of South Africa for their warm welcome. The Rainbow Nation has been an inspiration to nations everywhere, navigating their own paths to reconciliation and unity. And today, South Africa is a powerful champion of the calls by the Global South for greater equality and justice in international affairs. Calls the world is hearing loud and clear, and also here at the 15th BRICS Summit. My message to the leaders assembled here was clear. Our world is in dire straits. We face existential challenges, from the worsening climate emergency and escalating conflicts to the global cost of living crisis, soaring inequalities, and dramatic technological disruptions. So this is a time to come together and to work together. But instead, divisions are growing and tensions. So, እንታይ ይብላ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ስቴትመንት እዩ መጀመርያ እዚ ዋዕላ እዚ ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ብምዃኑ ካብኡ ኣይፅብቕን እዩ ምክንያቱ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ናይ ኣፓርታይድን ናይ ብዙሕ ፀገማትን ወፂኣ ኣብ ዓለም ንቅድሚት እናመፀት ትኸይድ ዘላ ንካልኦት ሃገራት ንምስታፍ ሓቢርካ ንምስራሕ ትሰርሕ ዘላ ቻምፒዮን ናይ ሰላም ኮይና ኣላ ስለዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብነት ይብሎ ኣሎ ብምቕፃል ዘለናዮ መድረክ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ በቲ
ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትፍናን ኣብ መንጎ ሓያላን ብርግጽ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ምትፍናን ምዕራባዊ ዓለም ምስ ራሽያ ብርቱዕ ዝኾነ ወተሃደራዊ ረፅሚ ዝገብሮ ዘሎ ብመንፅሩ ድማ ኣብ ቁጠባ ናይ ዓለም ኣብ ኢንፍሌሽን ከምኡውን ኣብ ናይ ኤነርጂ ፕሮብለምስ ዘሎ ኣብ ግምት ናኣተኻ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ከምኡውን ናይዚ ቺፕስ ዝበሃል ማይክሮቺፕስ ውድድር ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው ዓለምና እዚ ኣኼባ እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ሓባራዊ ስራሕ ሓባራዊ ዕቤት ሓባራዊ ምስምማዕ ስለ ዝእውጅ ዘሎ በንጻሩ ዓለምና ናብ ምምቕቓልን ወገነይ ወገንካን ናብዝን ናብ ትብለሉ ዘላ እዚ ድማ ንዓለምና ከረብሕ ዘይክእል እዩ እናበለ ይዛረብ ኣሎ ፀኒሑ ዝዛረበ ግን very very important I think ምዕራባዊ ዓለም ነዚ ዘረባ እዚ ሰሚዑ ለውጢ ክገብር ተዘይክኢሉ is going to be a very tough arising. Several factors contribute to these divisions. Diverging perspectives on global crises, contrasting approaches to non-traditional security threats, different strategies towards new technologies, and of course, the consequences of COVID-19 and of Russia's invasion of Ukraine. And I remain deeply concerned over the risk of a fracturing of the global order. We are entering a multipolar world, but history has shown time and again that multipolarity without strong multilateral institutions is no guarantee for stability. It might even become a catalyst for chaos. Very, very important. ታይብላ ኣሎ እቲ ኮይኑ በቲ እቲ ዘሎ ኩነታት ኩልና ገለ ተፀኒሑ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ሓድሽ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እንተሎ ማልቲላተራሊዝም ብካልእ ኣዘራርባ ዩኒፖላር ናይ ሓደ ዕብለላ ናይ ዓለም ዝነበረ ማልቲፖላር ዓለም ኢና ንኸይድ ዘለና ግን ማልቲፖላር ማለት ሓደ ሓያል ዘይኮነስ ብዙሓት ሓያላን ዘለዎ ዓለም ማለት እዩ ብርግጽ እዚ ብሪክስ ድማ ሓደ ትናቱ ሓበራዊ ስራሕን ሓበራዊ ፖሊስን ኣቕዋምን እናማዕበለ እንድሕር ከይዱ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሞመንተም ንዑ ንክገብሩ ዝግድድ መድረክ ድማ ኣለዎ ዝግድድ ፈትዮም ዘይኮኑ ዝገብርዎ ዘሎ ግዴታ ምክንያቱ ቁርብ ካብቲ ናቱ ውፃእ ቢለ ኮንቴክስት ክበኩም ቻይና ኣብ ዓብይ ናይ ንግድን ናይ ፖለቲካን ምትፍናን ምስ ኣሜሪካ እያ ዘላ ሩስያ እንታይ ወሪድዋ ኣሎ ኩለን ሃገራት ይርያ ኣለዋ ስለዚ ኣሜሪካ በበይንኻ ወሲዳ ከመይ ጌራ ክትዓፅደካ ከም ትኽእል ኣብ ሪል ታይም ነተን ንኣሹ ትገብሮን ዝነበረት ነተን ንኣሹ ሃገራት ትገብሮ ዝነበረ ድሓን እሱ ኣይምተገደሱን ነተን ዓበይቲ ሱፐር ፓወርስ እውን ከመይ ጌራ ኣነፂላ ክትዓፅደን ትፍትን ኣላ ራሽያ ድማ ህያው ኣብነት ኮይናቶም ኣላ ስለዚ ቻይና ጉዳይ ናይ ራሽያ ብደቂቕ ካብ ዝጥምትዎ ዘለዎ ሃገር እየ ምክንያቱ ራሽያ ነዚ ኩናት እዚ እውን ተወዲኣቶ ናይ ኣሜሪካ ዕላማ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ንራሽያ ኢኮኖሚካሊ ንድሕሪት ትመልሳ ወላ ኣብ ዩክሬን ትተዓወት ግን እቲ ሓይላን ኤነርጂያን ቆላሕታናታን ከመይ ጌርካ ንታሕቲ ትመልሶ ፅልዋናታ ከመይ ጌርካ ትስሶ በንፃሩ ግን ይኸይድ ኣሎ ራሽያ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪቲ ኣሜሪካ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዙሕ ምድንጋፅን ብዙሕ ደገፍን ብፍላይ ኣብ ዲፕሎማቲክ ስፌር ማለት እዩ ወታደራዊ ሓገዝ እኳ ትረክብ ዘላ ይመስለኒ ግን ኣብ ዲፕሎማቲክ ስፌር ብዙሕ ምትሕግጋዝ ትረክብ ኣላ ኣብ ኣፍሪካ እንተሪና ንፈረንሳ ከመይ ጌራ ተውፅእ ኣላ ዳርጋ ኩለንተን ፈረንሳ ትዕብለን ዝነበረ ሃገራት ናይ መወዳእታ ኤግዛምፕል ኣብ ኒጀር ኣብ ዓበይ ምትፍናን ይርከቡ ኣለዉ ከምኡውን ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ምዕብለላ ኣብ ካልእ እውን እንተሪና እና ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ቻይና ሪል ታይም ንራሽያ ትመደላ ከመይ ጌራ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ክበባ ኣኽቢባ ከይትንፅላ ንምህዳም ትገብሮ ዘላ ዲፕሎማሲ ረይዎ ስለዚ ነተን ዓበይቲ ሪሶርስ ፀጋታት ናይ ዘለወን ህዝቢ ፀጋ ንዘለወን ሃገራት ኣብ ብሪክስ ብምእታው ናታ ፅልዋን ናታ ሓይልን ንነፍሳ ድማ ኣይዞሌት ዘይኮነስ ንነፍሳ ፕሮቴክት ትገብር ኣላ ከምኡ ድማ ገለ ካብቲ ዓበይቲ ውሳነታት ናይዚ ብሪክስ እንታይ ነይሩ ፋይናንሻል ሴትኣፕ ንክገብሩ እሱ ድማ እንታይ እዩ ከመይ ጌርካ ብዘይ ዶላር ወይ ከዓ ካብ ዶላር ወፃኢ ከመይ ጌርካ ፋይናንሻል ሲስተም ክትገብር ትኽእል ካብ ስዊፍት ወፃኢ ከመይ ጌርካ ነፍስኻ ከተመሓደር ትኽእል ክትነግድ ትኽእል ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዕብለላውን ፅልዋን ከመይ ጌርካ ንግዲ ክትገብር ትኽእል ነዚ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ናይ ካልእ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ዝቆሙ ዘለዉ ብሰላማዊ መንገዲ ክቐፅል ተዘይከይኑ ብቐሊሉ ናብ ዝሑል ኩናት ዝነበረ መድረክ ክኸይድ ይኽእል እናበለ እዩ እቲ ናይ ዩኤን ሰክረታሪ ጀነራል ዝህብ ዘሎ ቁርብ መብርሂ ክበኩም ምክንያቱ ሕፅር ስለ ዘብልዎ ዘሎ So we must urgently restore trust and reinvigorate multilateralism. And this requires the courage to compromise for the common good. It requires effective international institutions rooted in 21st century realities based on the UN Charter and international law. And as I emphasized today at the summit, it requires a special focus on Africa. The Security Council, the Bretton Woods system, and other international organizations reflect the world of 1945, when many African countries were still part of European empires. To this day, the continent is underrepresented in the global financial architecture, just as it lacks a permanent seat on the Security Council. The world has changed, and so global governments must change with it.
It must represent today's power and economic relations and not the power and economic relations of 1945. And that is why I've been advocating deep reforms. Unfair rules and regulations. Okay, one second. Next speech can Kaidina. So, انت قبلت انه افريكا كساب حجه اب يو ان يخون اب كالوت تكالتنا عالم بفصم تغحيفه ترسيعه صنيعه ازي بزقلطف منقد كغير خلالو زياده ما حنت كابتي بزح اقوامناتو سلازي يو ان يخون كومونيزم بعل اي ام اف ان وورلد بانك قلطف زخونه عاب ترانسفورميشن ويكا لو تخغبر انت زي كيلن ني بدرجه عالم لوس كغبراين انابله سكرتير جنرال كزارب تنيو هجي نيكست سيناريو President Hagar Ertran, Prime Minister Hagar Ethiopia, كنسمينا. Excellency, President Isaias Afwerki, President of the State of Eritrea. Excellency, thank you. May I first join previous speakers to express our gratitude to Your Excellency and other heads of state and governments of BRICS for convening this 15th summit. Our deepest thanks to for the people and government of South Africa for their renowned hospitality. This meeting is taking place at a critical time when our global community is at a veritable crossroads. The flaws and deficits of the prevailing global governance architecture, whose defining features are dysfunctional, non-inclusive, and unfair rules and regulations, are too evident to merit emphasis. US exceptionalism, or Pax Americana, has unleashed malaise that have gravely impaired global progress for almost a century now. Bipolarity, ushered in after the end of the Second World War, and attempts to impose unipolarity in its sequel in the past 30 years have resulted in endless spiral of conflicts and perpetual instability. So, أتذكر زربو عبد حلفي عبد راشان عبد تشاينا ون تزاريبو زنبرة ترجع بتحتي زبصحوا مرحتنا عالمنا زاربو اب كمزه عينت جلوبال ستيج مت يمكن كزاربو زي دليو ترير قانقاي زتكم زلو نسدمان تايبلالو كساب حجي زكايز زنبره فاينانشاوي يكون كاله دبلوماسياوي صلاتنا عالمنا نا امريكا نا اوروبان انترست وي كربحاتات زقدمه دارغا بتزازن مساسيين ناي امريكاوي عبللا كوين زصنحيو زدما بزقلطفه تاليو نخل كساتف زخل نخل علامات عدل كب زخل مدرخ نكفتر جزيون ساعاتونيو زسمع قانقاي زارب زلو الزرباز برقس نتوم بريكس بحاله هاجرات تري رقوامناتو زلونيم ولا كعويلهم تدي تزاربو مغنياتو قطباو شركناتهم زعبيه سلازخونه بريزنت ساس كم زخبل كلوجن برقت بامريكا هم عربا عالم كل جزء تارجت كون كم زغل تهاجر تارجت كون كم تغل ما نمز سحته يكونن بتخكل جن استراتيجي ناتو بتخكل صق ناي ناي بريكسن ناي تشاينا ناي راشن حيزو سلازلو which is ابزي وانزي مستعبيت ناي زين هاجر ازياتن اتزخفه نيرترا كم قله سكريه خلوقه تزخفه نيرترا اي مبرق اي معرابه منقطه مبالي quite frankly ني امرار حبير ترازلو دغفه تقاومو اتا انكو كتجبر زلوا انا وين كامنو ويس بلاز نبركو امونغو اي مس مبراق اي مس معراب امونغو تطو مبال እዚ ድማ بعلኻ ንነብስኻ ንሞት ምፍራት ኮይኑ ይስማዓና ስለዚ ዝግብሎ ዘሎ ሕጂ ምስ ናይ ቻይና ምስ በዓል ናይ ራሽያ ተሪር ዝኾነ ኣቕዋም ምሱ ዝሰመረ ቋንቋን ስሜትን ፑቲን ተመሳሳሊ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ቆኒ ስለዚ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ወይ ኣብ ሓደ ስነ ሓሳብ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ opportunities for global progress, meaningful participation between nations and peoples based on inherent commonality of interests and aspirations, social harmony within societies that depend on fair access to and distribution of the national pie have been squandered. This in spite of mankind's exponential technological progress in the last 2 centuries, a capability which could have changed the quality of life for all humanity if it were seen indeed as it should in purely ethical terms as a common public good. طيب لالو ابز حلفه كلتا كفل علامات كفل زبن ترينا علمنا ترايو زي فلت قلطف زخونه تكنولوجيكاوي عبيت اكو غيران تنبرت بسنكتناي زي معروينتن نخل بمعار ديم هابن عدل ديم ستافن التعدلات نقل يوم نسماي كديبون كله كالو تغرات جن دحري تريفهم ابدا داش قرن دخناتني نبرلو برغت نت جلوبال ساوز زبحال زوكل زربايزي سلازي اتزغبر زلو كايدا معروينت نت ناي احزاب
بهاجن تمنيتن ناب تكبراونت ناب بلصقنا ناب عبيتن كمت زخل دامبر نوحدا زربح نبوحدا زغلغل خون يبلون زسمعي زارب زلو. And at this 11th hour, the principal advocates and proponents of hegemony are pushing our global village to the brink of unprecedented disaster. The tendency for unbridled escalation of the war in Ukraine, led by the United States and NATO, is fraught with consequences that are ghastly to contemplate. Yet, the United States and its allies continue to doggedly pursue this perilous path in a desperate attempt to turn back the clock of history and assert what they term as their unassailable global superiority and dominance. جونا جين ترير كما قتال أنا أمريكا هجمنستك ويكا عبلاوي أكايدا بزوان زابريل تايم يوكرين ناتو مس أمريكا خوينو زقبرو زلو نتيك أدم أب تاريخ زقبرو وزنبرو أمو جزيوز حلفة نعون مملاس نتا ناي تاريخ ساعات أويخا أبناي لو من مقمتال نتحلمتات ناي قدمو من متكبار زقبرو زلو أبريل تايم فيلنا قبرن ريال لنا نابل ترير نغفيتا نأمريكان نيتو نيروبا زسمع قانقا يتكمالو نغطس. Differences of scale aside, the devastating wars incubated by these policies in Africa, the Middle East, and other parts of the world in the past decades have and continue to incur colossal losses. The situation in Niger is only symptomatic. It's symptomatic of modern slavery. Imagine bringing back all the uranium that have been going to Europe to electrify this marginalized continent. There you go. زيادما ترير statement أبزوان زكونات زللي أب نيجر زكاية زللو كونات ملكت رايد كونس نايتك أدم زجبر زنبرة وتسيتين عن رزالنا سودما يورانيومن كالت أجاتاتنا أفريقيا modern day slavery الولو أبزوان زجبر زللو جيلانت نايدك سبات أجاتاتنا حزب وسيتكا نتزبجن بزي زخون يخون كتترفق اللخا. I am very sure that topic زيا أبرز زبادة أفريقيا أو مراحي زلايا بزوانزي مغنياتو أب نيجر زكاية زلو كنتات كنريو خلنا ما يبحك زحزن أب نيجر تراي كاي كونن زلو زي أب بوركينا فاسو نيرا مالي نيرو كالو تهجراتني معرب أفريقيا معرب سنترال ساحل أرياز بحال مالتيو سلازي اتي كايز نبرنا فرنسا مزمزة أب زوانزي اتهزبي سمعوا تراي كاي كون جينا نتي كل عالم نارايو أبريل تايمز كايز زلو مزمزة عالم ملو أنصار تطو كتبل تعويتي جبر لوجين ستيل معربا عالم مس فرنسا وجينو نيجر كهرما خمس خونه يوزا فرار زولبتي من قد مسارحناتو إيكواس بحال مالتيو سلازي راشا دما تريرا وان وسيدا نتي نيجر هزباوي من لوتي كدقف يتبلا لا سلازي again تناي ناتو زربان تاريخها exactly مس ناي راشا وام كالوتهم بعد تشاينا ون تحتي زدليو زلوا كونتات مخانو ينصر الكا so these are also اتدزاربو زلوا بدحريت زحات زدفولو خمزلوجن عويل كم زرابوجن أموداتا تي انتاي كوني خلنا بيرترا انت عينت صقم كمتيو امريكا انتاي سقم تخوسديا مرابا عالم انتاي سقم تخوسدي نغزيه نغت فوجن I think بزي سويلون كريو زخولس اي مثلا and I really hope this time تي كم زي عينت اقوام دحر وسط كوين بهاجر ايرترا بستخالمتن ناي بريزنت سياس اقوام سلامتايكم غير نفس غير كبل هو ماي انا سي تراسبي زوز قبرو زلوجن هزبي إرترا سلزوسن I really hope ناي تشاينا يكون ناي راشا دقف كلوا انت زي اللي نبكالا حشوية كتاتيات هاجر which is not going to be helpful. Vast literature on and related institutions for conflict resolution and the maintenance of peace aside, costly wars unleashed directly or through proxies find no solutions in the majority of cases and are instead compounded by deliberate subterfuges. Peacekeeping forces, humanitarian assistance, etc., are mere palliatives to project semblance of serious concern. Most of the times, the institutions and conceptual pillars of global governance, the cogent principles enshrined in the UN Charter, are circumvented and supplanted by illegal frameworks and approaches. Grave issues of international peace are not addressed by and referred to legitimate international bodies for adjudication. Alliances and power blocks, coalitions of the willing are the preferred tools in order to breach international law. Illegal and unilateral sanctions, weaponization of US-dominated financial, economic, and judicial institutions, as well as other punitive instruments in their toolbox, are routinely invoked to punish those who do not toe the line.
So ኣዝዩ ተሪር ቋንቋ ገይን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ዘሎ እቲ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ሓይሊ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ከምኡ እውን እተን ካልኦት ፋይናንስያውን ካልኦት ትካላት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ንሳተን ዘይደልዮ ወይ ምሳተን ዘይሰማማዕ ወይ ምስትናተን ምርጫታት ዘይሳነ ወይ ነቲ ናቶም ተንበርካኽነት ንዘይብሉ ሓይሊ ብናቶም ዩኒላተራል ብናቶም ወገን ጥራይ ብዝረኣይዎ ኩነታት ንእገዳ ይኹን ካልእ ፀገማትን ካልእ ተነፅሎታትን ካልእ ሽግራትን ይፈጥሩ እዮም እናበለ ተሪር ክሲ ኣብታ ጥቁ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ሴክሬታሪ ጀነራል ናይ ዩኤን እዩ ስለዚ እቲ ዝዛረበ ዘሎ ንዩኤን ከምኡውን ትካላት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብመንፅሩ ድማ እቲ ናይ ብሪክስ ነዚ ኣውፅኡ ካልእ መጠንካታት ክኸውን ዝኽእል ወይ ከዓ ነዚ ካውንተር ባላንስ ክገብር ኣለዎ ዝብል ተሪር ዘረባ የገይን I think this is one of the pretty much the strongest language of the conference ክንብል ንኽእል ኢና ክሳብ ክንዱ ተሪር ቋንቋ ክጥቀም ዝኽእል መራሒ ኣሎ ኣይብልኒ እየ ምክንያቱ ኮንሲኮንስ ስለ ዘለዎ These suffocating and malicious policies are embellished by high-sounding phrases in order to claim the moral high ground. They are also propagated extensively through their wide and subversive media outlets. But for all their efforts, these misguided and reckless policies have and continue to endanger or engender robust and growing popular resistance in all corners of the world. The tiny few aside, the lofty aspirations of humanity. So እዚኣ ፒክቸር እዚኣ ብብዙሓት ቫይራል ኮይና ዘላ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዝክየት ዝነበረ ዕብለላን ተፃቦታትን ብብዙሕ ወገን ናይ ዓለምና ኣብ ብዙሕ ኩርናዓት ናይ ዓለምና ብርቱዕ ተቃውሞን ኣንፃሩ ደው ናይ ምባልን መድረክ ፈጢሩሎ እናበለ ነቲ ዝካየድ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብተሪር ቋንቋ እዩ ዝኮንኖ ዘሎ let's listen as a whole is for a just and fair global order where justice and the rule of law prevail, where nations and peoples form meaningful and symmetric ties of cooperation and partnership on the basis of respect for national independence and sovereignty, for societies anchored on compassion and social justice. These amorphous movements will require higher coordination in their critical areas. BRICS and other international organizations and platforms that broadly share these values and aspirations must shoulder the responsibility of better articulating and mapping out concrete objectives and strategies. The judicious approach will certainly involve a basket of concrete and consensual instruments that can roll back and sustainably dent the most vicious measures in their toolbox of repression. In this respect, the measures of de-dollarization, already on the offing with varying pace and through different alternative frameworks, could be supplemented by continuous consensus building and joint action in appropriate international forums to prevent conflict. Mechanisms come out to expedite fair and comprehensive resolutions when and if they erupt. Similarly, the opportunities for coordinated and effective action may be explored to rectify systemic weaponization of judicial and other instruments that they have developed for ulterior ends and that are not in consonance with international law and the Charter of the United Nations. I thank you. So ከም ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ብርቱዕ ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ገይን እንታይ ይብል ኣሎ እቲ ኩነታት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ክኽተሎ ዝፀንሐ ንዕዑ ካውንተር ባላንስ ክገብር ዝኽእል ወይ ድማ ንኩሉ ህዝቢ ንኩሉ ሃገራት ብማዕረግ ከሳትፍ ዝኽእል ንረብሓ ናይ ህዝብታት ከውሕዝ ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ዘኽብር ንመሰላት ናይ ህዝብን ኣካይዳ ናይ ሃገራትን ዘኽብር መትከላትን ኣካይዳን ንክህሉ ብሪክስ ድማ ብሪክስ ከምኡውን ካልኦት ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ነዚ ኩነታት እዚ ነዚ ዘሎ ፀገማት ኣስተውዒሎም ንዑ ከገልግል ዝኽእል ኣቕዋምን ሕግታትን ትካላትን ንከቕሙ ብምቕፃል እውን ጎኑ ጎኑ እውን ክግበር ዘለዎ ዝብሎ ዘሎ እቲ ብሓደ ወገን ተደሪኹ ዝግበር ዝነበረ ውሳነታት ወይ ከዓ ሓሳይ ስጉምትታት ብካልእ ኩርናዓት ናይ ዓለም መብትኡ ንክግበረሉ ሃገራት ድማ ዕድል ንክወሃበን ብዝመስለን መንገዲ ንክዓብያን ንክብልፅጋን ብዘስምዕ really ተሪር ቋንቋ እዩ ዝጥቀም ዘሎ and I'm very sure ሓደ ካብቲ ዝበርትዐ ቋንቋ ዝተጠቀመሉ ስፒች ከም ዝኾነ ብርግዝ ኣብ ካልእ ኩነታት ኣብ ካልእ መድረክ ታንሽተይ እዚኣ ክመልሰልኩም እያ ብዛ መወዳእታ ዝበላ are embellished by high-sounding phrases in order to claim the moral high ground. They are also propagated extensively through their wide and subversive media outlets. But for all their efforts, these misguided and reckless policies have and continue to endanger or engender robust and growing popular resistance in all corners of the world. The tiny few aside, the lofty aspirations of humanity
This BRICS summit is taking concrete and consensual instruments So anyway, كم نريد زلنا نميديا أي قدفة نتوم تكالات نايم عربة عالم أي قدفة ترير زخنا قانقا I think nothing new of the Ukraine of Russia بزنبرلو of China بزنبرلون more in depth elaborate غير ونيرو سلزي مزحجي حدش إمامنا أمريكا أنتي كهوني نجزي نقطة and I really hope أبزي كنتات زي تحسب سقمتي كله مالتيو نتزبي أبكال توسخي الجيران تأجم من خيات تدما كم ترى زي غير تراوي تبنيتيو مغنياتو at the end of the day تقدر تزجبر تدمير تتصبسيبو نتهزبي عبد سفعيد كم زخنن نتقطبا كابت زلوان عبد زخفك وزا كم زخلن سكفت على مالتيو and I really hope إذا نقرأت إذا نابكمو مدرخ أي معبلن نيش تكفالناي برايم مينستر أبي كنسمعمو هريك نود. Excellencies, heads of state and government, distinguished, crucial time. Promoting dialogue and harmony is highly critical for overall peace and prosperity. That's why Ethiopia has always been a champion and a defender of multilateralism. And the BRICS is indeed one key initiative, responding to the repeated calls for a new and inclusive multilateralism. Excellencies, ladies and gentlemen, the name Ethiopia evokes memories of origins and of an ancient and wealthy civilization. Remarkable works of architecture and monuments grace its land. Multiple kingdoms ruled over the dominion thousands of years ago. In this modern history, Ethiopia has remained uncolonized, and it has a long history of diplomacy stretching over 100 years. As a founding member of the League of Nations and the Organization for African Unity, Ethiopia's engagement in the international stage has been quite meaningful and impactful. Ethiopia is Africa's second most populous country, with around 120 million people, a greater majority of which are young and dynamic. This demographic dividend, if harnessed properly, can be a significant asset for cooperation through driving innovation, consumption, and providing a large workforce. Located in the Horn of Africa, Ethiopia also serves as a crucial gateway between Africa, the Middle East, and wider Asia. The efforts we are making in intensive infrastructure development within and across the whole region is a testament to our So التفللي أب مونغو دربا ناي بريزنت هاجر إيرترا ناي برايم مينستر ناي إثيوبيا كنري خلنا ناي إيرترا بترير نتزلو establishment وي كانت western dominions and power structure برتعنا غفيتها كله برايم مينستر ناي إثيوبيا دما أنتي مرزالو بتخكل إثيوبيا أنتي مخانان أنت عدل كم زلوان أنت عينت opportunity كتكفت كم تغلنا بتاريخ دما إثيوبيا زي تجازت حجر ترادي كناستني أشعات زقت على تاريخ نجزنتاوي حيل زنبران بمقطع العبزوان زون حنت كابتن مسرتنا UN كمون تقدمي تأنجدتنا أفريكان يونيون كمخانة مثلا الدبلوماسية وعالم عبس الوازلوا كمخانو بس حزبة كاليتي زبس حزب زلوا هجرنا أفريقيا لعلميتن 10 مليون حزب زلوا بمخان ناي سراح الدلاديو ناي كال بيزنس opportunity أبعد عن كمخانة يجلس على سلزي تي ناي بريكس والسنة أزيد صبغ نتي بريكس حجاز ترى يكونس نتوما هو زلوا مرحتي ناب أفريقيا ناب إثيوبيا إنفست نخجبرو أبتي opportunity ناي تعدي نخصاتف وكمون إثيوبيا strategically أبكرنا أفريقيا بمهلاوة زيادة إيرترا خط كمالان يرواجن انتهي بلالو نحنا ناي أفريقيا أفدقنا ناي أفريقيا ناب ميدل إيستن ما كلام براغن ناب تزعبي إسيان كمخانة متون عبس حابنا تعلنا نابلي زاربالو. Our endeavors toward this regional integration. Our strategic position could provide the BRICS with enhanced connectivity opportunities across these regions. Ethiopia's substantial investment in roads, airlines, clean energy, and telecom infrastructure not only demonstrate our ambition, but also our potential to be a hub of connectivity for the African continent. Our positioning offers a vital link to East Africa's market and has the potential to foster a richer and a more inclusive integration of the global economy. Excellencies, my country has also recorded one of the highest economic growth rates in Africa and has showcased its potential to become one of the continent's largest economies. This growth is backed by a mix of agriculture, manufacturing, and service, demonstrating a diversified and resilient economy. For the past 5 years, Ethiopia has also been in the driver's seat to practical solutions to address climate change. Through our massive Green Legacy tree planting program, the initiative launched in 2019 will be the largest afforestation program in the world, when by 2026, we will have planted
كمون انتهي بلالو إثيوبيا قطباوي حنت كابتن عنتر ناي هجرات أفريقيا خد كون كمخانة متن إثيوبيا تجبر زلا جزجاسة أب قطبا أب تحتغرسي تعبيت ناي قطبا ناي إثيوبيا دما أب تحتغرسي أب infrastructure أب حرشة أب service sector كمون أب تليكوم زيوم زبلوم زلوا في تليكوم and infrastructure more investment ونمع الداميو مخنياتو أب زيوم sector زياتهم إثيوبيا more potential علوها telecommunication industry ناتا حدش investors زدلوا زلوا upgrade نمقبارو من البات مسبريكس أبالنا مخانو فولو انفستمنت كابزين هاجراتون وي كابتن تكالات كركب كم زغل مهنياتهم از كونفرنس زي بعبي بريكس نا ايكونوميك فورميو وين ايكونوميك بلوك يو نا بوليتيكا ويكونن سلازي اتي الامانه برايم مينستر اكزاكتلي ناس كونتات زي كميغركا نربحانا ايثيوبيا نكوتابانا ايثيوبيا كومون ايثيوبيا كميغر بوزيشن يغبرالو اف دغ نايزي هورن افريكا ويكا ايست بارت اوف افريكا سلازي إثيوبيا استابليشمنت مهم مقبار مسكالوت هجرات ناي قرن أفريكان وايدر أفريكان عبي متأتاتون أفدقن كون كم زغل إثيوبيا بوزيشن يقبرالو 150 billion trees in a total of 8 years. Till last week, we have already planted 32 billion seedlings. Over the past 2 years itself, our Green Legacy program has spread to neighboring countries in the home region as we collaboratively work on green diplomacy. Furthermore, Ethiopia has been an active participant in regional and international diplomacy, including its long-standing contribution to UN peacekeeping missions. Therefore, Excellencies, our rich historic past, the birth and سو بحفشة إثيوبيا زلوا عدلاتن تقولوتاتن تفتصمو زلا ب دزرت ويكا أقرب أب متكالنة هاجر أب دو ناي environmental initiatives تهاجر توزو زلا فلوي مخانون بزح تعرت قبر كم زلا سلازي إثيوبيا عبي potential نا investment كم زلوا غيرين هاجرو showcase قبر زلو which is very very interesting أب كم زعينة platform مالتيو so رينا لنا أبز غتل أجد سنة بتاعت أبتي كونتات استخايدون مسوز كهيد أبتي conference كله جون زجبر زنبر زمدناتاتون كن ركم فتنينا ناتكم ريتو ناتكم حسابات ناتكم feedback بهانات من قد خد فلي ناتا محصونكو نزي channel دما لايك بمقبار نتا فيديو لايك بمقبار support قبر subscribe قبر نابلكو نايلو مارس سابزخنو دينا أبكال سرح حساب من رغب تصبغو تشاو ناي أفريقيا قطباوي عبيد زكاد سكاتو خوينو الزبال اختزي سمعيو مجمريا جنزبكا أب ستوك ماركت إنفست قبرو نكا عبدي مخنياتو أب بانكو خفيلو زولو جنزبكا بانكي زتكاملو زولو نيروبا نامريكان ما يمعبلو لولو وصرخلته نافريقيا اختاكم زخيل كيلتن فلقتن نخنحس كنبقاس علينا بيزنس كنمهار كنكلالنا لو من تتمهيرنا بزمعبول عالمينا دمان أفريقيا خنتغبان نخل وصر سلسته أب أفريقيا نهانسو بيزنس ويكون كالتكال مدب كلوانا كخلالو نزل خنقبر بتاب ستوك ماركت كومونا بكريبتو إنفست نقبر زلنا صباح نقول حزنا خيدنا بأفريقيا إنفست مقبار هيوتنا أفريقيا هنكير نخلينا نزل مقبار جن لومس بمتوسينا كنمهارن سكم تكن وسدن كنكلالنا نزل حقس كورسات مالنا تتغموا لي بلاكم thank you very much